jedinstvenog tržišta za usluge željezničkog prijevoza navodno bi trebala uvođenjem novih operatera rezultirati višom kvalitetom usluge i većim izborom. Čarobne riječi su privatizacija i liberalizacija. Mene one plaše, vjerujem da nisam jedini. Komisija tvrdi da liberalizirano tržište, na primjer u Ujedinjenom Kraljevstvu, podiže kvalitetu, a neke studije govore upravo suprotno. Privatne tvrtke i dalje ovise o državnim subvencijama, a ostvareni profit odlaze u džepove dioničara i nema mjesta za razvoj infrastrukture. Ukoliko i dođe do pomaka u kvaliteti usluga, naravno na visoko profitabilnim pravcima, ne vjerujem da će se osigurati socijalni standard i prava radnika. Isto tako, otvaranje tržišta neminovno će dovesti do ukidanja manje profitabilnih linija koje su od ogromnog značaja za lokalno stanovništvo. U Hrvatskoj, iz koje dolazim, katastrofalno stanje željezničkog prometa nije rezultat nedostatka konkurencije, nego korupcije, nepotizma i neodgovornosti, a prije svega nedostatka strategije. Hvala. Köszönöm szépen, és most Merkies asszonyé a szó. Dank aan rapporteurs en schaduwrapporteurs voor al het harde werk. Het commissievoorstel bood niet genoeg ruimte en wat nu voor ligt is zeker een verbetering voor de lidstaten. De doelstelling was immers om te komen tot een betere dienstverlening voor de consument.